Kala insan nyenyak tidur, bangunlah sholat malam. Bisa kira-kira? Lakukan dengan teratur serta membaca Al-Quran. Kalau telok malam, usahakan sampian jaga malam. Selake, mun malam jaga. Ya kan beda jaga malam, ben malam jaga lain. Mun jaga malam ora sholat, mun malam jaga asilat. Mun jaga malam tahajud, mun malam jaga tahajud. Untung makin teknologi canggih kak. Kula tuh malibat situng kuburan beda suara ngaji nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kam bacaan kula sing ngaji macet nyaman. Orang nggak bodoh kena ku are. Ku tak habe ne penyandar kamaisan. Habe ne sing ngaji orang nggak kok rokokan sambil ku are. Pikir-pikir makin zaman teknologi canggih, kita tuh ngaji makin dia lebih ngalah aki deh. Ya bu, kok ngaji TV tak tahu? Lagi di ngaki. Jumat pertama tepak ke Yasin, Jumat kedua ntar boleh mete Yasin, tepak ke Yelse. Aku suka disco, kau suka Jepang, pong. Nang pentre terus, mak teti gendruwo. Mbuk tadi jerengkong. Panitia nyari sepeda panitia. Kak nyari sak untuk gue ini. Buru. Aku lupuk wah salon nih putu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Makmum, ajunan Kiai Haji Tagiyuddin, ajunan Kiai Haji Muraksa, ajunan Kiai Haji Mahfud Yahya Turtak Kaleb, Raisu Jamsil, ajunan Kiai Haji Hasan Basri, ben seteja kiai, seteja guru,
sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut satu persatu, namun dak setuju tak ngurangi ta'zim menghormat beten kaula da ajunan. Secara khusus ajunan Kiai Abu Sa'ad sepenter pantun sambutna esena pantun kapi. Ngalak labuh kacung karang, ngalak pereng kaparinduan, make untuk 5.000 pakun korang, cak situ ngoreng ngalak genduaan. Cak kopak kaki saya kocak deh. Ada ceramah apa tuan pantun bayi? Bodes biji mari bodes ki furu jua. Lah mari majar kok. Wis pertama kita bersyukur kepada Allah. Malam mangken sareng Allah pada pangki pole. Malam mangken hadir. Malam mangken paringi kesehatan ben kesempatan ala kotoat samoga pada ke bulan Ramadan. Mun Ramadan tak kira burung. Keng sehadir tak kok lo depak. Keng itu akina mentir talempes kapi. Mentir lanceng umur. Mentir nyapa Ramadan libalian. Mentir bi Allah sampurna itunya. Ya akhirat mentir tak nyetingan neraka. Kaula benajunan insyaallah antara Kemis ben Jumat ni ke apa sah nggih? Bila pasaan Kemis napa Jumat? Nah? Kemis. Mun tak ocan Kemis. Mun ocan insyaallah satu. Tak bisa pasti aki mangken. Siapapun orangnya tidak bisa menentukan bulan Ramadan nang ibekto samangken. Nebek bisa, cuman nebek kan bisa bener bisa klero. Ada apa? Maka tak usah ketokar. Bila Kemis, Jumat kok tak usah tokar, deki atokar tak apa sah. Lah kapan puasa itu? Nunggu hilal. Apa hilal itu? Bulan tanggal situng. Bulan tanggal situng ini kayak pangki deki nang are Rebu malam Kemis. Nanti dari Kementerian Agama akan menyuruh orang-orang dari Kemenak untuk meneropong hilal. Kalau terlihat dan derajatnya itu sudah mencapai syarat, ditentukan nanti oleh Menteri Agama, isbat namanya. Jadi mun mangken tak bisa tentu aki bila ladan tek saos deki kepastian baru pangki malam Rebu malam atau malam Kemis. Jadi deki kolema Rebu malam neka akan ada penerowongan hilal. Bulan ni tengku padang na panten. Mun padang maka Kemis abasah. Mun tak padang ditunda Jumat. Mun Jumat tak padang pakuna bahasa Jumat tak ada tanggal lah. On. Jadi kau boleh ajunan mentar serang Allah sampurna ke Ramadan nikah. Amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Saat mangkin nikah haflatul imtihan madrasah diniyah Sunan Kalijogo. Dasuk lau, dasuk Sumenep. Mangkin nikah haflah. Haflah nikah perkumpulan. Nak nikah ni orang ngebodoh aja main tar. Pungpelempungan nikah ki. Lah perkumpulan ini disebut dengan haflah namanya. Imtihan ujian. Nah apa maksud haflah imtihan perkumpulan ujian? Putrana sampian sebeda Kalijogo Madrasah Sunan Kalijogo neka diadakan ujian di akhir tahun. Kalau ben ujian pangki saya rasa mampu, saya rasa lok mampu. Akhirat ajunan hadir pentai doa. Putrana ajunan makle doa ki areng sareng pah marabu jamsil karena sajen banyak si doa insyaallah sajen banyak abing berkat. Mun sajen banyak abing berkat berarti sedekahna sajen banyak. Mun sedekahna sajen banyak berarti kencerna sajen sampor. Berarti tuan nama lemang kene kepekal terima kapi. Para mila gak dinto mari kita doakan sama-sama. Santri-santri Sunan Kalijogo mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmuna ibadati ilmu semanfaat tur barokah.
Ilmu Kak Dinto hadirin, ada yang bisa menjauhkan orang dari Allah, ada yang bisa mendekatkan orang kepada Allah. Bedatunya tak gelu. Tikal tu usah selen Kak, contangan. Selamun tayabik ini kiba mulai. Oke, punten tak usah nih Kak. Pondok sambian nih. Segelangkong. Segelangkong. Nah, apa nih teguk Kak? Oh, sarung nggak teguk. Allah jorok norok tahu apa kakek bu. Kemet tuh dulu kami dek tuh dulu. Kok kening dumpak. Ini kamu gedung dumpak patu pak kesarung gula becabi tibian mana. Pon lanjut ki. Manisdat ilman walam yasdat huda lam yasdat minallahi illa bu'da. Siapa orang yang ditambah ilmunya oleh Allah tapi tidak ditambah hidayah, maka benih atamba semak dek ke Allah tapi sajen atamba jauh. Ilmu natambah keng hidayah tak atamba, tak kira sajen semak sajen jauh. Maka nak kau leben ajunan sehari semalam ni ke doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdi apa dengan hidayah petunjuk ajunan Tuhan. Nada qaula sataja siratal mustaqim siratal mustaqim jalan secek-cek jalan seloros. Siratal mustaqim maknanya jalan loros. Jadi jalan loros bahasa Arabah siratal mustaqim. Di ring Indonesia siratal ketok kalak tol. Jalan lurus namanya tol. Jalan tak genteng nyamana tol ngentol. Tapi mun Sumenep jalan saya kapi. Nggih napa nggih? Sumenep nika dari 4 kabupaten satu-satunya kabupaten setade tanah raja nah tanah gelis kapi. Makanya Sumenep nika jalan tak rawan rosak. Sampean kalau tahu Pamekasan bagian barat, Sampang, Bangkalan Buntai Murah, nika tanahnya tanah aguli. Kalau musim hujan disebut dengan tanah cinta. Cekak ke sandal. Niki Roma mun daerah Sampang nika pondasina kudu kuat. Sumenep punten beta soson mancung. Anapa? Tanahnya gelis. Jadi macam Sumenep nika termasuk tanah paling genteng. Makanya sampean meki bila sing ngajak ngele di Sumenep deh. Ngele ada emas sambil. Cuma meki Bangkalan selak sudah. Kule cak mau pengalian Sumenep ngele ke Sumenep. Wala beda janda bi tibi endek ber ngarang. Cak agela mun beda sendek mayu. Wong tempo nama taber. Orang yang ditambah ilmu oleh Allah tapi tidak ditambah hidayah maka tidak akan semakin dekat malah akan semakin jauh. Contoh, lamba ki kene ia jadi madrasah cara nak abajang Allahu Akbar kabira alhamdulillah kasro subhan ibu korata wasila. Kan dia lamba mana anak gini kan? Abajang dapat karoma karena tua nabajang ni kan yang kuwajib. Ibu coba nabajang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Da ada yang kuwajib baca pan abid dari MI ongke ke sanawiyah ongke ke aliyah dapat ke aliyah ajarin bahwa kabira walhamdulillahi katsira hukum sunnat baca oleh kenceran tak baca lo tusak kan atambah ilmu kan
Karena ada yang tak tahu jak sunat, mungkin tahu jak sunat. Kapan tahu jak sunat pahlok ibu cah. Ini kenyamanan atamba ilmu tapi saja atamba jauh. Makanya anyuon ke Allah. Putra kau leban ajunan manter tak karo atamba pinter tapi manter atamba bener. Amin. Karena nik saiki akeh wong kang pinter tapi luwe akeh maneh wong kang blinger. Artinya pada tak tahu ke ngapa lagi ya. Zaman saiki itu banyak orang yang pintar yang sulit di akhir zaman mencari orang yang benar. Munda pada milih anguan bener make tak pada pinter daripada pinter tapi tak bener karena ma pinter orang bener lebih gampang itu bang ma bener orang pinter orang mun keluar pinter tak ning ma bener ngekopak ngelebur ke kok coba ngucak akeh apa kan kok bu arah lo ngucak ustad deh ya boy kok iki ngaki bag semua ngeres-ngeres ke kopek lebur ke kok dikibik kok sampit kelero boleh ih acong-acong guru gula ni kesepo bi orang yang kocak akeh tanda lep salepan dem kakak mamak ke antara kada jeli kok bi kan jadi tanya aki kenal sampean iya mi ele-alean siapa sih nyebut ale kok jangan kok ngojak li ngaji ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita lihat hadirin. Kalau jadi penguasa dan ternyata dia pintar tapi tidak benar. Jadi pemimpin cuma pintar tapi tak benar. Jadilah pemimpin Fir'aun. Mending Fir'aun. Ke Fir'aun? Tak tahu ke Fir'aun. Oh ya pada. Fir'aun itu pemimpin. Dia pintar tapi tidak benar. Fir'aun itu saking pintarnya sampai mengaku Allah. Sampai minta sembah. Tak toman sake. Soki luar biasa. Pintar. Keng sayang Fir'aun ini kata bener. Fir'aun masuk neraka na Guste. Mentir peselamata. Ada seorang suami tapi tidak benar. Pintar tapi tidak benar. Jadilah Abu Lahab. Abu Lahab dipastikan masuk nerakanya Allah. Mentir orang desok lauk, desok dejah, desok tengah. Dan desok-desok yang lain. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Benih cuma ibadati orang sepenter. Tapi mentir ibadati orang sebener. Amin. Penter dan bener ni kedua bisa abolong. Bitan gula makin eka bela acara nah. Mentir bisa angamal laki. Amin. Apa resep dan bagaimana caranya agar anak kita menjadi anak yang pintar juga benar? Perhatikan ulama ada bu senikah. Idza toba aslul mar'i tobat furu'uhu. Mun pungka nika genteng maka koncok bekal genteng. Mun pungka nika raja koncok bekal wah. Aslun nika pungka far'un nika ranca idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu mun pungkana orang nikah genteng maka ranca ngoreng nikah bekal genteng. Nah apa cepun ulama mun anak tero bagus mun putrana sampian tero saya maka tada lain jalan saya pertama sampian kudu dadi orang tua sesae karena mun orang tua nikah sae anak tak kira burung bekal dadi anak sae mun tak percaya mun edesok bedenak kanak celeper tekum buung ongguan lemah embuk kiai minta bapak anak ni kan orang kacere-jere kak bener gula dip temor ni kaki dip lauk gula aduh borok iko bocak jan bageleru dip lauk gula lagi dip lauk ya maklum cek lantar dah ada ya posang kak gula kumun la abini rok dinar tak kira posang kok ngamin iko
Lo apa amin. Keng si umur 20, umur 40 aja amin bi. Lo edi lihat gelu kok menung. Umur 2 ekor. Makin dia jatem 2 apa jangkok jatem pak. Pon, nika berarti temur nika ki. Nika temur. Pon, anak nika tak nurun ke mabara riak, nurun ke temur ni lo. Cepon serah, Allah sa'adabu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Rajina sampian, binina sampian, panika pada bensabena sampian. Ring bini ni kaya pada akiban sabar ya Allah. Ana apa may pada akiban sabar ring bini? Pulang kenang naman cek. Benih. Ji, coba gelak kaki buk. Sabar, ya sabar tak kenang naman cek. Ana pering bini may pada akiban sabar. Orang menameni kemuntro saya kutu pas saya benih seetamen tapi seetamen nih. Orang menamen muntro bagus benih tergantung biki sabar tapi tergantung sabar seetamen nih. Make bikin genteng keng muntana na kajel tak kira tumbuh kak. Make bikin tak pati genteng keng mun sabar na lantu julu etamen nih padi bener-bener bareng tolos. Tanda na sabar julu jerba na banyak tengkuk sabar mun sabar na eba keng mun sabar mun reba na tolos kak kula kan sabar buk jarok norok kaki aja ngarek ke kok butuh di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya ketina apa? Seorang anak yang baik, anak sebagus itu akan terlahir dari seorang ibu yang solihah. Kalau apa lambun itu kayak itu pun. Kalau seorang anak kalau ingin jadi seorang jalan gitu. Pramik. Nyonyong pentong marin juga akhirnya. Oleh karena pon, ketimun anak terus saya sempian buk, oi, buk. Kok ada baga kaki setia? Ada jeling. Kenjak dengan tengah kok lebur kakek. Perhatikan, reng sepo bini ni kedua namanti hadirin. Kengai. Ada satu ucapan yang dinyatakan oleh ulama bahwa du'aul ummi liwaladihi kadu'ain nabi ala ummatihi. Tuan embuk dak ke anak kadu'ain nabi ala ummatihi. Kalimatnya menggunakan ala. Artinya apa? Reng bini tua nasemanti ke anak kak dintoh beni tua bagus tapi tua coba. Beli na boleh bi. Reng sepo bini tua namanti ke anak semanti ni ke beni tua bagus tapi tua coba. Mun reng sepo bini sampai keluar debu coba dari lesan nah. Napa napole sampean adua ngangkat tanang ken kikir ngucap biasa coba debu saya keluar dek ke anak. Putran sampean bi Allah bekali pecoba. Mangkana senga sampean mun pegel, sampean mun cermet, mun atina sampean tempona tak saya ka putrana. Tahan, atina sampean oleh cermet, atina sampean oleh pegel, keng kalimat coba tak oleh keluar dek kali sana sampean. Mun kadung kalimat coba keluar dek kali sana sampean, putrana sampean tak kira bagus bekal ipa coba sareng Allah Subhanahu wa taala karena setiap debuna orang bini secoba ka anang, kacubaan ka ditu bi Allah bekal ipa tomiba. Jelas? Paham? Jadi kocang reng sepot manti. Semanti ini kejapun ulama beni tua bagus tapi tua coba. Makanya kalimatnya ngengkui ala ummatihi. Keng mun anak adua karing tua semanti ini ketua bagus kak. Makanya hadisah awaladin solihin yad'u lahu. Ki burung ngengkui ala makin ngengkui lam lahu. Neka bita. Jadi nahu neka huruf ngecir ala ben lam neka manfaat tak pada beda lam neka maknana manfaat mun ala neka maknana malarat. Maka di Sidina Ali ada bu nazratul ula lakah
wa nadratus saniyah alaika. Sampian mun ngatela ring bini muka aurat, nadratul ula lakah. Ngatela sida ada sekalian lakah manfaat atas sampian, halal ke sampian. Mangkana lam wa nadratus saniyah mun ajling ring bini ngangku tak muka napa? Ngatela ring bini muka aurat sedukalena alaika. Laka ben alaika pada maknana pada atas sampian keng mun laka manfaat kata sampian ngatela ring bini mandi mun ngatela ada eng manfaat ke sampian lo apa keng mun ngeceling dukalena alaika melarat mudorot haram atas sampian lebet bedereng bini mandi tak akan lampian maka sampian ngatela ada ngrolok dosa sepenting tuli apengu astagfirullah cek poten nak dia lo apa mun dibeli boleh apa hana jual lari ya saya tusah beli dua kali nari saya tak boleh makanya mun Sidina Ali nadratul ulalaka ajling da ada manfaat ngangkui elam ben ngangkui ala kak dinto tak pada bi tuan mantan barakallahu laka ngangkui laka wa barakah alaika laka ben lak alaika pada barakallah mantar Allah ma baraka amantan laka manfaat atas sampian seneng atas sampian wa baraka alaika ben Allah mantar abari barokah alaika melarat atas sampian mantan mun bunga na mantar barokah mantan mun tak bunga mantar pada barokah karena orang laki bini ni kalau bunga tok beda tokar lah bener mun pah beda orang laki bini tak atokar setahun tak atokar 2 tahun tak atokar 3 tahun tak atokar jitekku kak insyaallah saya laki buih saya bini buih batangki bu beda orang tak atokar yang lagi bini ada makanya Tuhan Kanjeng Nabi barakallahu laka sampean mantar oleh barokah ketika seneng wa baraka alaika sampean mantar barokah alaika ketika tak seneng ketika bunga mantar barokah ketika melarat mantar barokah kia pada nang hadis ki puru hadirin yang pertama ala ummatihi ngangkui ala nabi ni kamun atua melarat nabi ni kamun atua coba ke umat dah langsung parengi bi Allah kak coba Nabi Nuh atua banjir dapat tak banjir nabi ni kamu atua coba ke umat tak hadirin bi Allah langsung iparengi mun atua bagus beda se iparengi beda se tahan bi Allah anapa karena dia paki iya herat boleh cok saking atua nabi ni kasih bagus langsung mati nabi tak usah ngajak adua Islam kafir wah keng mun tua coba nabi langsung tepak Nabi Nuh minta banjir langsung banjir kak Nabi Musa minta ujian kata. Pada bireng sepo, buk sampian makana kaduain Nabi ala ummatihi. Reng sepo bini tua semantini kakak anak, beni tua bagus, kengain tua coba. Makana mun sampian pegel, mun sampian ceremet, mun sampian andi ate tak nyaman ke anak. Ya tori cek sampian manusia, keng cek keluar lagi kaki cong, pai ngak musang. Mun pas sampai aku cak ingat museng teku anan, ku tak mun siang tidung mun malam aja ya. Terusan nyodek karena HP kecok. Jak selagi anak ang jambian ngucak ngak museng. Di mana beda museng jalan siang, jak malam. Begini banggi. On. Keng mun anak karing tua mun atua coba tak manti kak. Ya Allah, bapak gule cek meleng ya Allah. Patada biasanya nyari kirap-rap ya Allah. Oh, tahu le. Makanya atua tak kira manti mun anak. Keng mun anak atua bagus. Kak dinto manti karing tua mangkan anak pokon adua Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira mun anak sampai adua ni ke karing tua Nabi Allah bukan selamat apa karena tuan anak karing tua kak dinto manti hadirin karena mun dari ring tua ke anak ngangkui ala keng mun dari anak karing tua ngangkui lahu awaladin solihin yada'u lahu jelas paham. Terus kalau seorang ibu berdoa agar doanya mustajab bagaimana? Kalau doa ini baik ingin mustajab tambahi buk sampian kotu adu ae bekto sebekto kak dinto manti. Bila bekto semanti? Sulusul lail esa pertelok malam. Kala insan nyenyak tidur bangunlah solat malam. Bisa kira-kira lakukan dengan teratur serta membaca Al-Quran. Kalau telok malam usahakan sampian jaga malam. Selake on malam jaga
Ya kan beda jaga malam ben malam jaga lain. Mun jaga malam ora salat, mun malam jaga asilat. Mun jaga malam tahajud, mun malam jaga tahajud. Mun sampian pas sampai jaga tengah malam bu, pah doa ke Allah. Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa ahli ad-dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pada tahun ini Arab cak Madura. Ya Allah, dan kula andi anak ya Allah. Pada tiaki anak dan kaula orang seilmu na manfaat tor barokah. Pada tiaki setakok dek keajunan. Pada tiaki orang sesoki tunya na gempang. Ben pamatiaki dalam keadaan Islam. Tak tahu apa sah. Cak apa sah pada. Yalah. Lemak pangeran. Keng mun nomor 2 billahi keng tak kuat pangeran. Ero keberek reka temur pangeran. Mar anak apa mun dak jaji? Pebecak aki dah nomor 2. Senga. Can malaikat cak entah buka colon ngarai ko. Pada tak cak Arab, cak Arab cak pagi ngucak senga dak iya benih ka majadi ngeri ya. Siap kira-kira jaga malam bu. Ya nak pajang sambian cak dengan saya dua ki anang sambian sepenting gula medepak. Semanti tuan sampean ni ketua cuba. Ja apa abai manti mun tua cuba. Keng mun tro manti tua bagus kudu ngalai bekto tertentu. Bila jaga kol telok malam tua aki putrana. Mun jaga malam sampean gak dintorsoh payah osom lakoh. Usahakan sopu jaga sebelum adzan. Ya imamal mujahidin. Jaga kada sampean audu pah abajang 2 rakaat salat sunat tahajud. Mari nikah jaga boleh salat sunat hajat. Pah angkat tangan ngapenta ke pangeran. Tuhan sampean bi Allah bakal diterima putrana bakal tidak putus selesai. Pah bede ngocak ya tak kira apa anak jak langkok ring tani ring buah-buahan tangan anak kita tiapa boleh. Abu hadirin anak kak dinto tak selamanya seperti orang tua. Orang tua tani, anak belum tentu tani hadirin. Maki ustad sabora, muntai pangaci, muntai itu aki belum tentu anak penter. Ketika anak tandi ilmu, maki putrana kiai, tak kira detik kiai. Man lam yasra' alaihi ilmuhu lam yasra' alaihi nasabuh. Maki putrana kiai mun tandi ilmu pekke kak. Bener. Jak terku beter. Pulan sering tani, hadirin. Dimin Nabi Musa itu waktu kecil ada pengumuman dari Fir'aun. Kalau laki-laki bunuh, kalau perempuan biarkan. Akhirnya malaikat Jibril oning dari Allah bahwa bekal beda orang lakiknya mana Musa. Bekal titi Rasul. Malaikat Jibril turun ke bumi. Setiap orang rembi edente bi malaikat Jibril. Beda lahir lakiknya mana Musa. Kala bi malaikat Jibril Musa. Karena cepon malaikat Jibril ni kasih bekal titi Rasul. Era beti malaikat Jibril. Tempat lain beda orang rembi boleh lakiknya mana Musa. Tako pateen buang ke sungai Nil. Akhirnya saya buang ke sungai Nil pah etemu bi Siti Asiyah binina Fir'aun. Akhirnya Musa bektoni kedua situng erabat malaikat Jibril, situng erabat Fir'aun. Napa jaya pun ulama? Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafirun wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalun. Seerabat malaikat Jibril tetireng kafir hadirin. Malane kasih dati Musa na Nabi Musa nyaman na Musa samiri sementara Musa seerabat Fir'aun ni keteti Rasul. Cek obeter, pulan sering tani belum tentu anang sampean tetireng tani. Bajingan sekali, belum tentu anang sampean titi bajingan. Bisa saja titi copet. Hahaha kok. Saya, siapa yang tak saya aja? Berkat ngalak gentelok dia. Teti belum tentu hadir. Jak terkubatir. Makiring tani muni pengaji pasti alim. Bener. Bener. Uning ke musli adnan sampean. Saya tahu ning ke musli. Nggih. Yang ku putrane kiai ke musli kasa. Beni jang gule ke musli cerita tibi. Kasa beni putrane kiai. Keng cuman alim andi ilmu yang kak derajat dari Allah. Beni putrane kiai kasa. Cuman camburnya ku kiai kan. Pulan kuning pote gentong rinjong apro. Pabek lempo. Mana pulang ben gula. Elang gula.
Kip aslinya pada tanah saya ke baik mostly dari tanah, gula di tanah. Keng mostly tanah gelis. Gula tanah kopi. Cak gelak pada kopi naban kaki bu. Pangkoi kopi akin nabi tibian. Ada yang makita pote ku par caja kok kak. Cak ada yang makita pote ko romuan atau cale era celeng ja. Aho kaki dia. Itu punya skincare dia. Ya tak geton cale skincare dinak pakun skincare. Lagi muslihat nan nikah hadirin. Mi bahman kak kaman bi Allah. Ki muslim nikahnya majlis taklim. Pengajian na pun malam Senin. Ai buan itu maka. Tego 7.000, tego 8.000 Senin. Itu lho. Mi keramat kan bu. Malam Jumat istighosa ai buan kia. Mak bisa. Cak putra ring biasa. Ring sepona ring biasa cepon. Ajar TV ke gula cak putra ring biasa. Mi bisa mulja. Situng pamulja sareng Allah gara-gara andi ilmu hadirin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bi Allah bekal iangkat derajat sampian. Pasera orang-orang seiman ke Allah dan orang-orang paringin ilmu. Orang mun andi ilmu iangkat derajat bi orang hadirin. Fa inna kabiral qaumi saghirun idzal taffat alaihi al mahafil. Ketika orang gak dinto andi ilmu maka ilmu gak dinto bekal ngangkat derajat. Sebaliknya hadirin, orang ini kemuntaan di ilmu, makalah orang tengki bi Allah bakal mabah derajat. Jadi okorna ilmu. Alhamdulillah, putrana ajunan kak dinto beda tempat ilmu. Insyaallah putrana ajunan sunan Kalijogo ni kabi Allah bakal tengki derajat. Allahumma amin. Allahumma bakal tinak foto saya. Amin. Allahumma bakal tinak foto saya bagus. Amin. Allahumma. Kapan potrana bagus sampian, kapan potrana saya saya keada jereng tua, saya bagus keada orang sab, muntak berjajah, coba potrana sampian kuleku pas, ani pah ada rusen, pah nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa a'naba. وكواعب أطرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. Tatang kepadanya, anang siapa? Anang misnari siapa? Mereka suti aru. Suti aku mak dua timur leke dulu. Suti aja anang mang markayan. Markayan je lambo abini nyaman abini na suti ya. Suti aja mate. Pah abini boleh. Nyaman na saharinten. Na saharinten je bahan dia. Ada itu muka pi benemba nabi orang muntoka. Engki na bangki. Padahal saya ngajari kan toki Abu Sa'ad. Keng mon pinter tak kira guru ni saya capo. Anak siapa ya? Bener. Guru saya capok je beni anak pan pinter pan ngecok sanyur. Siapa ngecok? Dulai. Keng tak sekolah ya. Apa kelas telo juga ya kok. Sunan Kalijogo ada apa guru saya capok. Iki bangki. Mun anak saya, mun anak bunga sampean tak usah seda, sampean tak usah mati kak ki odik sampean lah seneng. Iki bangki. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Manggok rokokan dina coba maki otang kita ibajar kor kakek belak ngaji. Tepak kadang situ ngaji. Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina kaparu wakadabu bi abi. Sini tene nyampit baduk ben Quran aja eko. Cak gelak. Biar bagi kilo mati tetal ke menanang ngaji dah iya. Ya gini bangki. Apa boleh sampean mati ilmu kubur pah anang jelas
Bismillahirrahmanirrahim. Falammas tai asu jak ngepang. Kirim tai si mati jonge kok. Kayak untung makin teknologi canggih kak. Kula tuh libat si tungko buran beda suara ngaji nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kam bacaan kula sing ngaji macet nyaman. Orang nggak bodoh kena ku are. Ku tak habe ne penyandar kamaisan. Habe ne sing ngaji orang nggak kok rokokan sambil ku are. Pikir-pikir makin zaman teknologi canggih kita tuh ngaji makin dia lebih ngalah aki deh. Ya bu, kok ngaji TV tak tahu. Lagi di ngaki. Jumat pertama tepak ke Yasin, Jumat kedua ntar boleh mete Yasin, tepak ke Yelse. Aku suka disco, kau suka jepong, pong. Nang pentre terus, mak teti gendruwo. Mbuk tadi jerengkong. Panitia nyari sepeda panitia. Kak nyari sak bentuk gue. Buru. Aku lupa wah salah nih putu ya. Apa bu? Sing agemi. Hahaha itu. Jami taklim tak ada mercon di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentir pada selamat amin. Kak perhatikan. Ring tua ni kemun anak selamat, mun anak ngerti ilmu sete sampian, depak umur cek kubetir. Uring sete ni kemun anak beceribi anak bekal ikirimi teluk perkara ni kemun bi anak ikirimi lagi ring tua sampun sete, ring tua ni kebekal selamat. Amin kau teh. Open dong ngebenti suri dina. Amin. Kalau ada orang mati di dasok. Terus anaknya mengirimkan 3 perkara. Ring seponi kabekal selamat. Yang pertama, kirim napa? Kirimi kiro'ah. Baik kiro'atul zikir atau kiro'atul Quran. Ring sepo mate. Apa nembus? John. Ini mobilnya masuk. Tina lelang ngoy ke dalam. Ngesan misalnya keluar tak boleh. Siapa serontan jami tahu cek genteng saya kuan. 60. Tegangal tok bentok batong bareng. Mun beda telok ni kayak kelaku bi potran sampian. Apa pak cecodeng sih man. Maka ring setan ni kebekal selamat mun anang ngirim telok ni kan. Pertama, kirim zikir hadirin. Terus Quran. Cepon pasera. Loh, kalau yang berbicara itu ulama ahlus sunnah wal jamaah di kalangan NU bolamba nih kan. Ada satu pendapat yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Yang sekarang murid-muridnya menyatakan ngirim tahlil tak depak. Ibnu Taimiyah ternyata dalam kitab fatwa pernah menyatakan man halalah wa ahda thawabahu lil mayyiti yanfa'uhu. Barang siapa yang membaca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dikirimkan pahalanya ke mayit yanfa'uhu, maka bekal manfaat mayitnya ke Allah selamat. Maka namun baca tahlil apa bener Kak? La ilaha illallah. Ini kata Al Habib Abdullah Al Haddad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kasih paling sempurna. Baru terkadang orang tak nyentak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegengal to.
Santak gelu. Saya budi lemes gelu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Can malaikat cek entah buka colok ngarai kok. Pada lapar ngakan gelu. Pada makila amin. Kan terus kadang dia amin. Mungkin apa ki? Apa amin? Amin sampai etok apa kabeh. Tuh ini apa mun tempon amin cetok mari na tanangnya. Apa mari tanang soko. Amin. Sekali cet bae ku leku. Pan amin coba di senapang, di senedak, di semecet daya. Apa bener amin dia minta ke Allah angkat tanang daya. Dia malaikat gini, apa cong kok? Beda sih deh. Ngajak sombong buk. Beda sana. Amin. Amin. Beda. Amin. Jadi kau leben ajunan muntak ngakui ilmu hadirin bisa kelero. Maka dapat tepat. Lepas terus ngakui ilmu insyaallah bekal saya. Le sampian entar ke gopurna ring tua. Sampian atahlila tak tahu. Tikal kirim bacaan selain. Tojuk ke kuburan ningkong langsung senikah. Afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikah pada ngososa tak tahu. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa. Tahu ning. Sampean tar ke kuburna sampean ningkong dep temor kuburna sampean ibun bareng pas senikah. Afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah pada. Atau bacaan Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Atau kulhu. Keng pamari bubun kulhu beni daya. Pairas terus deki. Mengirim zikir atau bacaan itu akan menjadikan orang yang mati selamat hadirin. Sampian sandi putra ahli ngaji, ahli maca Quran, cek kubatir. Ring sepo sandi anak ahli zikir ben ahli maca Al-Quran putra Nabi Allah bekal ibu selamat. Amin. Nomor 2, ring tua bekal selamat bi sodakotin. Kalau ben sodako di anang erba nggak mungkin nih berkat nih kan reba nih kak. Gini bang ki. Nih reba sampian abedakin acara arba berkat tak bisa. Tinggal reba nih kata aku tuh banyak kak. Andi obeng 1000, andi obeng 2000, lebet ro embong beda. Onta laki. Kalak sampean obengnya ke beda. Reba nak embu, reba nak apa? Pada nih kak. Reba nama jadi senikah. Keng cuman, mun saya sebut banyak, pesen aja di. Saya dengan nyaman 11 pesen ning 1000. Reba nak bapak embu menjadi ikut tetretan matua. Can malaikat, biri ada remah deh cong. Jadi ning 1000 pak 11 nyaman saya bagi. Abai jalan ning 1000 buk, cak ageme 2000 sini. Beca tanda mungkin 2000. Nangkin 5000. Cak lebih cinta ke 12.000 swarga pakun taung ke kan 1000. Kebela teh kasih masangan kan 1000, tak naning swarga 1000 setia. Nerok bensin lah. Reba sedekah gak dinto bekal nyalametaki. Bahkan hadirin sedekah gak dinto beni cuma akhirat ilmu kubur gak dinto ampun lek geresa manfaat. Mangkana orang semate cek saking udi boleh sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, kula aja tak mati haram kula dunya bagi kabeh pangeran. Ya Allah, kula aja tak mati haram pesebi kula paring agenda ka urang. Masjid, ibriah, madrasah, sombengah, jatem, paring ngenah, embuung, kabina. Wahai kok. Ya menembuung kabin kan bisa abri edok ke jatem. Mangkana kula ben sampean sedekah mangken kirimaki ka urang sepuh kula ben sampean makle selamat hadirin. Pasoki keng palambek cerek tunyane keng ngalak petoroan gula ben sampian mele mobil magilema cuman kebele kata tangke karena siapa coba siapa parloh katang mobil kiba maki bila bayi maki malam jagai kula beden ke rumah sakit ngibetang mobil rumah tang mobil lema senik kakak soki keng manfaat bagus tak bagus siapa separlo mobil rumah tandi kula perlu ke rumah sakit kibetang mobil ja apa bayi kon ke rumah Etem pengkake nyalter, etem pengkake majar mobil luar 500 nyibetan di boy 450.
Ya kan lumayan lebih muda seket. Haji ya, larang kempak seket kok. Jadi nanti bisa 500. Melambak seket tanda. Gratis. Ngimun bisa gratis. Mak lihat manfaat. Pah niat aki. Mobil biar gratis iki bebi orang kebele. Kencerenah ekere makina katang ring tua semate. Nih kenyamana arba'in asoda kuen orang tua. Orang mate ekere medikir. Orang mate ekere mi Quran semate selamat. Orang mate ekere mi sodako semate selamat. Cek kubetir mun sampian potrana ngerti ilmu agama sampian bekal ekere mi dua nih kebian ang si odi. Amin deh ya bu. Coba tega cenggeng deh jerap. Tak deng padeng jelok teman tegepuk benar artis sambian. Telok terakhir. Mulai mayu. Korang. Mayu mon korang. 4 tahun buka gitu. Tepak mau zona mun setia deh. Ya jamannya bener. Kok nak lebur-leburna ya tasnya. Tas panggung maksudnya. Senomor telok ring sepo sesede nikah bukan selamat mun bi anak seodi kak dinto ekere doa hadirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na wa ma talawna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah بحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسبابهم عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. Tak tahu cak Arab sabora aki Allah ning sepo kaula seampun seda. Satu jatuh sana patada aki mun badaka bagus tarima aki saba aki karawdatun min riyadil jinan bencak saba aki dak hufratun min huffarin niran. Tak tua besar cak besar lo apa pangeran. Ada apa mai dak gelar itu ongguan deh bu. Wala tak tahu sampean seni ketak napa ka onggu dia tua ni ketak kudu cak Arab. Cak Madura pada. Tak tua besar pada. Yang mun tak tua besar biar cek dek ngade nengi budi nengi jok pojok ro. Pamireng kocan. Lihat tu mobil malaikat cek tak tahu apa. Bahangka. Pada pak pangeran. Pak maten di embuk pada. Oh iya matua ru tapi matua mbok kikir. Maka seteja kak dinto mun ekere maki kering seporing sepo kawuliban ajunan bekal selamat hadirin. Semoga putrana ajunan sebede kak dinto teti tabungan sema selamat kawuliban ajunan. Amin Allahumma. Cek gobeter mun putrana saya sampean bekal bagus sampean bekal selamat dunia akhirat. Amin. Kula selalu ngabala setiap acara imtihan. Tak usah mate ki odik bayi kuliban sampean mun anak kak dinto bagus kuliban sampean senang. Bener. Pah anang menang lomba sampean juara tu ngobu. Seacara kata tangke seminggu tak mare. Tangan ni menang oleh buku pini-pini. Ntar kau neman akan deanang si menang. Ntar kemantan akan deanang. Tentang kesegi dengan kan belenget kan. Aca habis kaki Abu Sa'ad. Ya kiai menang ngongku anang bungan. Ki 200 ngro. Lomba apa? Akan kerupuk. Cek karung akan kerupuk tega jek bungan. Anak samrotul qalbi. Kabungan sepaling raja gak dinto nak foto. Maka nato itu aki nak foto kau leben ajunan menterteti nak foto solihin ben solihat andi ilmu agama masalah betunya akhirat. Amin. Menter putrana sampian sebeda kak dinto beda madrasah Sunan Kalijogo. Ada apa boleh? Menter putrana ajunan sebeda madrasah Sunan Kalijogo teti nak foto senyelepin. Amin. Menter acuala es krim budian bantuan. Maksudnya nyelepin benih itunya tapi ya akhirat menterteti nak foto saya bisa bering tuan ada ke surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rabba bil Mustafa balligh
waghfir lana huwal habibul likulli haulim ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda mautina bi qawli la ilaha illallah. Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullab Sunan Kalijogo. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli syafa'ah wa min ahli salama fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli jannah wa adkhilna al jannata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha ya Allah. Warhamna bihi yawma yastasfi'u bihi al khalaiqu fatarhamuha. Allahumma rahamna wa jami'al hadirina idza sirna wa saru min ahlil kubur fa illam tarhamna wa may yarhamna wa yuruka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun sapora kak ki. Buk, sapora ki buk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.